Praise the Lord everybody. It's me Raiz. Leo nipo hapa kuongea na wewe kuhusiana na swala moja, swala la upendo. Hivi unafikiri kwa nini Yesu alisema amri moja ninayowaachia, pendaneni? Na unafikiri kwa nini ilizungumzia eneo hilo na ikasema wapendeni adui zenu na waombeeni wanaowaudhi? Ni kwa sababu gani upendo una nguvu? Pia ikasema kuliko mauti. Kwa nini Biblia inazungumzia upendo katika engo tofauti, afu katika inaonyesha ni kitu ambacho ni important sana? Upendo, mtu mwenye upendo ni mtu ambaye moyo wake cha kwanza una amani, una uvumilivu, una utoshelevu, lakini pia hauna hila ndani yake. Huo ndio upendo. Na mtu mwenye upendo yuko radhi kujisacrifice kwa ajili ya kile kitu ambacho anakipenda. Wewe angalia vitu gani ambavyo uko radhi upoteze lakini vyenyewe vipate. Angalia kitu kikipenda. Mtu anayependa music ya automatic huwa ana tabia ya kujisacrifice ili apate kile ambacho anakihitaji. Ukipenda gari let's say, au unapenda majumba, yani automatic tu ile shauku yako ya ndani, ile kitu upendo kitakusukuma wewe kufanya kile. Unaangalia hata mtu mwenye upendo wa kweli, ukisikia mtu amejiua kwa sababu ya mtu fulani, ukisikia mtu labda yupo 1 2 3, kuna vitu ambavyo unaweza ukaanza kulaumu, inakuwaje mtu inakuwaje? Upendo, just a love. Yesu Kristo alitupenda kwanza, na alivyotupenda alikubali kufa kwa ajili yetu. Wakati mbinguni inaulizwa ni mtume nani, ilisikika sauti nitume mimi, kwa sababu Mungu ile kitu cha Mungu ile aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, kwa sababu kitu yani kutoka ndani alipenda sisi watu wake huko ndani. Kwa hiyo hakuona kazi hata kumtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo upendo, tunahitaji kuwa na upendo ili mambo mengine kuyafanya yaende katika maisha yetu. Tunahitaji kuwa na upendo sana. Ukikosa upendo unajikuta hautaishi na vizuri na watu ambao uko nao, hautaishi na ndugu jamaa na marafiki vizuri, kwa sababu upendo kwako umekosekana. Na upendo ni kitu ambacho mtu kikaa nacho vizuri kinaweza kikakuletea matokeo mazuri sana katika maisha yako, tofauti na vitu vingine vyote. Inaweza ikawa kazi na nini na kitu chochote kile. So penda sana na jitahidi sana kuwa na ile roho ya upendo kwenye maisha yako, ili vitu vingine katika maisha yako viende. So Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Tumeagizwa upendo. Kuwa na upendo, mpende jirani yako, mpende adui yako, mpende anayekupenda, hata adui zako na wanaokuudhi waombee, usimchukie. Chuki sio kitu kizuri sana, hata kama unafanyiwa mabaya. So jitahidi sana kuwa mtu mwenye upendo. God bless you.